in hi October ni riat sang ni somni panga ni lai ni ani a clear tu le ngai thatu te chibai le ve kule kan video te top thangin min lo clear sakin min lo ngai thak sakula min lo like sak ve nge don nya cocaine wangin Mumbai a Mizo Hmeichhe Pakhat man Times of India na Tarlan danin Directorate of Revenue Intelligence te chuan October ni sang ni somni panga khan Mumbai a Mizo Hmeichhe Pakhat lalnun Ziri Leh Thari le lalnun Thari te ne na changin cocaine ke je sari lai mai India poisa a crore som sari pakoman hu anmana heng ri hlote hi Bangkok Thailand atanga anron ken lu ani anmi man te pani thalak hi Tarlan ani lo ri hlo wanga thina thleng mek kumin January tanga October ni rukleng khan Mizoram a ri hlo wangin mi somruk panga anthi to a heroin le kai noi wanga thi an tamber ri hlo wanga thi te hi kumsom pakwa changa kumsom nga pasari in karan ni Excise and Narcotics Department in Achin Chia Danin kumin January tanga ton thani ruklenga ri hlo wanga thi te hi mi pa som nga pali le Hmeichhe som pakhat anni a Excise and Narcotics Department in Mizoram a ri hlo wanga thi Achin Chia tan kumsa khazakwa somriat pali tanga kumin thlengin Mizoram a ri hlo wangin mi sang khazakwa somli pali anthi to a anzinga mi sang khazasari pasari te chu mi pani in zanni somthum pasari te chu Hmeichhe anni a ri hlo wanga thi jinga kumsom pali mi chu anau pang bera kumsom nga pariat chu au paper thung kumsang ni pali khan Mizoram a ri hlo wanga thi an tamber tum ni in mi za somli pathum mi pa za somni pani le Hmeichhe somni pakhat anthi a khati hun lai khan proxivon chu anthi pui tamber ani a kumsang ni som panga chawa tangin ri hlo wanga thi jinga heroin wanga thi an tamtana kumsang ni panga nulama kumsang ni somni pathum kha ri hlo wanga thi an tamle ber tum ni in mi somsari parukin ri hlo wangin nunna an chan ani chinga vengin dengi pai thosi ti rem tuma be pui thak na nei zo September ni somni palia chinga veng local council house a health department how to te chinga veng sub center a thok tu tele NGO shwai tu IO10 joint meeting nei in veng chunga dengi na pai thosi bawani theinan mala kan relani September ni somthum sangni somni panga tang khan dengi na pai thosi bawani theinan malak na masaber kalpuyani a nirok chungin veng chunga tamdoi chinhi mangin mun poimo lai mun sang vai ni ka chwani dengi pai thosi ti rem tuma be puan thak na chu thochen ni khan nei zo ani dengi na pai thosi bawna tura man ro poimo fogging machine chu AMC ward number 9 vil 2 executive corporator bi lal ompui chuan boy pui sakin fogging machine ta na man tur sang leinan chiang sing khat sanga a hlan ani chiang veng local council try to te chuan he be pui thak na a health department noya bial tu district le state chunga lom thuan soya dengue fogging machine ka chung zong hian veng chunga mi eile in lo pe a lo tum sak thin tu te chunga lom thuan soibok MYC in kumina mi somnga Taiwan na thok turin tirman tum Mizoram Youth Commission Chairman Pumal Somzwal Ralte le Pu Jonathan Lelrem Rata OSD Josiam Tetsu Nimin Khan India a Taiwan Ambassador Mumin Chen Office an lenga Mizo Chelai te Taiwan na thoktura an kal theidan turan soi ho kumin chung hian Mizo Chelai somnga tirmanan tum Pu Jonathan Lelrem Rata OSD Chief Minister in Karmasa a lo dor to bo zuin Nimin Khan India le Taiwan in the thoktur thon chwa konga in remna India to Taiwan Labor Mobility Agreement 2024 noya Mizo Chelai somnga kumin chunga Taiwan a tirni senti a Taiwan a thoktur zone agreement sia le troldang zongzong chu MYC in akal puyang Taiwan na thoktur hian kumsom pariat chunglam mi pale Hmeichhe Hrisel ni endik baltlang te ankal theidona an thon tur company in kalman le sen so chul anron tum sak donani Taiwan Sarkar hian andraman na thokte en kolna dan mumal le changtlung tak protection of foreign workers right in Taiwan anneya chumi nwaya chuan Mizo Thalai kal tur te po in him takin na an han thok theidonani Taiwan hi eile in sikle sale aram leilung thuwa Mizoram nen ain an thu ambassador mumin hian asoya Ambassador Mumin le Jonathan ate hian Chinese strongin Mizoram Chinese chanchin bular tak rhythm sin an lo chwa to ani Taiwan na thodan tur le troldang chu MYC in alaron ti chuak thuai don ani India rama Malaysia tamper na state Mizoram
Health and Family Welfare Department Noya National Vector-Borne Disease Control Program NVBDCP Botsai Nithum Otur 3-day regional review meeting on malaria elimination for GFATM project state su Nimin Khan Assembly Annex Building Conference Hall la Health Minister Pilarin Puin Ahong Honne in Koma Tarlan ni Danin Tundin Muna Mizoram to India Rama Malaria Tamna Bear State ni Mekin District Pali Lunglei Longtlai Mamit Lesia Hatetsu Malaria Tamna District an ni a Tuna Hian Category 3 High Endemic Anlani Kumin January to September Tatsung Khan Mizoram Malaria Vemi Sang Sari Zatum Somni Pakhat Motswani in Malaria Vanga Nunatsan Mi Parukanum Boka Kumsang ni Somni Pali January to December Tsungin Malaria Nan Motswa Zongzong Mi Sing Khat Sang Rukzaria Somkwa Pakwani in Nunatsan Mi Pasari Anumbok Kongchiat Wangin Mami District Oil Palm Ching Tu Te Anmang Angle by Zirlai Leh Thari Kumkal ta sang ni somni pali September tha khan Mami Thlang Kong amin vakawangin hun rei tak chung oil palm ra lei thei lavin alo om to ani ti chuan kumsang ni somni pali estimate a chuan crore khat point per rian man kha farmers ten an hlo hial to nge a tunchuma sang ni somni panga apo hian godrej lampo na satakin anin sang pek tangtanga chuti chung chuan kong chia ta wangin har sana lian tham tak tak an tok renga motor na zong kaldu talo chu tractor nei tu chen khat te tlom ngai na ngenin an han phur china tractor tak nial po a accident awangin oil palm ra te chu tun din muna phur chwangai na om tak silawa wangin farmers ten sum tam tak an lo rualin godrej lama thok te po an buayin an lu a hele a ati ngai nan shat big silawa wangin farmers te in thurwalin mason le zwal na na tan la turin an ngen ringot mayani hetianga kong chia ta wang oil palm ra te phur chwa theilawa awm rengani chuan October thachung ringota farmers ten suman hlo tur hi atlem theyang bera chut pu in cheng noi somkwa ain atlem don lo nia ngai ani nge ani ti chuan November thachung po khan kong hi ala that lawa oil palm ra te hi phur chwa thei ala ni lo fo chuan October to November thachunga oil palm ching tu ten sum an hlo tur hi crore zani apel chhongei don ni in shiatani lumpuina hlan HIV AIDS donna a athochita wanga ton nai chormoina dong tu Vanal Rat in hena Mizoram State AIDS Control Society Project Director Dr. Jane Rin Sangral te chuan nimin October ni sari sang ni somni panga chhon khan M6 mingin lompuina ahlana Vanal Rat hi HIV positive ni in Positive Women Network of Mizoram PWNM kaltangin hunrei tak HIV AIDS dawin ma alato a amalak na wangin reserve India for Best India chuan tun nai khan Women LED Social Innovation Award an hlanani lompuina in khoma hian Vanal Rati Baka Hmeichhe HIV positive chen khattele PWNM Managing Board thautu te point thu an soyani Ripan's 25th graduation and lamp lightning ceremony Nimin sari thlasom sang ni somni panga Khan Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences Ripans chuan an muna 25th graduation and lamp lightning ceremony 2025 an manga Governor General VK Singhin aman pui Governor chuan hlotlina chang Zirlai te thinlung taka lom pui thu soyin graduation day chu thorim na le inpek na lan chwana ni thule mi te ta na rongbol na leinat na le mo phurna lan tir tura bulchan na ni thu soya ripan sir tura lo thar te do sangna hlanin in malam huna in tho tur de chu na satlia ni lo midang ta na mal som na ni tura rongbol na dik tak leinat na le ngai sangna be chana ni ati a ripan si march ni somthum sang khazakwa somkwa panga adin ni in tundin huna department pasari College of Nursing Department of Pharmacy Department of Medical Laboratory Science Department of Optometry Department of Radio Imaging Technology Baka Kumina Changa Bulchan Department of Physiotherapy le PG Diploma in Nutrition and Dietetics Nuaya Zirna Program Shang Som Pahnih UG6 PG Diploma Pakhat PG4 and Postdoctoral Pakhat Kalpuyani Staff za somruk Teaching Somnga Pakhat and Non-Teaching za Pakwale Zirlai zakwa somni panga anom mekani Northeastern State Pariate Baka India ram mundang tetana seat alotani a avain zirna seat zani somli pathum BSc Nursing somnga BSc MLT somli B Pharma somli BSc RIT somli
B optom somli le BPT somthum pathum te aumme kani kumin hian undergraduate za somsari pathum le postgraduate somli panga awayin Zirlai degree hlan thar zani sompariatan oma chinchia danin ripan sachang hian vo inklengin undergraduate sang ni zaria som panga le postgraduate za somruk paruk te an chuak to ani MNF in Churchill Band Hwai Hot Don Nimin ni sari thla somsang ni somni panga khan MNF National Executive Meeting Central Hall vengluya na yani a MNF President Purzoram Thangan Akai Shwai MNF High Command Meeting chuan October ni somni pakwa sang ni somni panga khian Mizoram Puma Forest Conservation Amendment Act FCAA 2023 Mizoram Sarkarin adopt du lo na le su tura nornan Total Band Hwai Hot Arela he huna hian MNF President Puzoram Thanga chuan thu soyin FCAA 2023 ZPM Sarkarin adopt hi kan tu lo tak zeta MNF kan sarkar lai khan kan du lo thu Assembly House a kan lo pass to a ZPM Sarkarin hetiang aron pass tamai hi apoi hle kan du lo thu le Special Assembly kawa sut le turangen na Mizoram Sarkara kan thelo to boka chu chuan omzia nei lawani hethil hian martar na nam thinlung a khoya na takin kan sudon ani ati October ni Sompalia College Zirlai Lungawilo na kongzo tum Nimin Pakhat Mizo City College Joint Students Union ACCJSU chuan meeting nagin September ni somni pasari sang ni somni panga a ses chungchang sarkar ni na anthutlen an ngai twa ACCJSU chuan Mizoram Sarkar ni sari chung kan nge chan hun su alo pelta a anti a Sarkar lamatanga engma chana kan don lo awangin hetiang hian ACCJSU chuan na taka mala turin thutluk na siam felta ni ti in an malak dan tur an puang ACCJSU chuan ses chungchang October ni kwale ni somsang ni somni panga hian Mizoram College zongzong Zirlai te tuma college kal lo turin kanin nge na hemi chunga Zirlai te Lungawilo na kan dil le nge na te enga ma sarkarin angai lawani chuan October ni sompali sang ni somni panga tang hian Lungawilo na lantirin kongzo le nor hwai hotani ang anti ACCJSU chuan Mizoram chunga college zongzong ten mani district chhuwa athe anga min support turin kanin ngenin kanin shatir ngalani antibok Mizo City College Joint Students Union ACCJSU chuan tuyal theya tanga ses khon chwa sumdong ve theizinga college zirna emo Higher and Technical Education Department lam atil talauti in September ni somni pasari khan thu chwa anlo nei to a Human Resources Development Infrastructure ti hi School Education Department a chau an kaltir zo ta veka poi kan ti in kanjil ro anahle ti in anlo tar lang to Assam Rifles back in Munram chungchanga sarkarin sunut ne na lekha ape Mizoram Sarkara General Administration Department GAD chuan Mizoram Presbyterian Church sinut ne na Assam Rifles back in Munram chu Assam Rifles in Mizoram ne na MOU sia ka an hlan chon zinga mi ani thu sia kina shil Principal Secretary GAD in Senior Executive Secretary Mizoram Presbyterian Church sinut ne na tu naya zia ka lekha ape ka he thui tarlan ni in he lekha a tarlan ni dan chuan Assam Rifles biak in Munram chungchang chu advisory committee meeting ni somni pali thlasari sang ni somni panga nei chuan ngun takina ngai to a he biak in Munram hi Assam Rifles in Mizoram Sarkar ne na MOU zia ka alan chon zinga mi ani a Assam Gazette notification date Niriat Thariat Sangkhazakwa Somruk Pahnih chuan Assam Rifles ram chunga arin lota tin suminwa da Mizoram Restriction on Use of Transferred Land Act 2002 chuan Assam Rifles ram chunga arin lut le bokani chuti meklaya kumsang ni som pakhata land lease number DLMISC 128 of 2011 siamani chu afel hlel ni in advisory committee chuan a shia a tin Central Main High Court a PIL athelu WP sub C number 31 of 2020 a biak in mun hi atel boka tundin muna helairam chungchang hi High Court na ngai twa me kani chu wangin High Court thu chwa ko ma chuan tu tan ma he biak in munram nei tu ni na hi chal claim theini in alang lawani ti karon sha tira che ti in tarlan ani Chief Minister in Advocate Training aman pui Nimini sari thlasom sang ni somni panga khan Chief Minister pulal do omatsuan a Department and Law and Judicial Board say training for government advocates, public prosecutors and nodal officers of court case INPR auditoria ma board say to a hong Chief Minister thu soitlang puite
Pakhat na Sarkar ukil te hi sarkar ta na inlua korta ding thin in setlia lava dikna wong him tu mipui sarkara mipui o mipui le sarkar chanvo veng tu le hai chwa sak tu inni korta sarkar o voice in nia wangin midik lo te ma a tlom du ngai lo nun hi nangma ni kai shwai tu ni nge se ka du hle pahnih na sarkar ukil kan ni emo private ukil kan ni emo ukil tha chu achievement ta changa te ani ti shetu ve kan ni a uluk takin kan thlir reng che u ni pathumna mitam tak chu thanhim ngai takin in thok ti kan sia a hengmi te chunga hian kan lom thin hle amero chu kan chak nge nge na turnia kan ngai case then khata delay awm wanga sarkar tran huna chiat phana athling zau zau thunga hemi konga hian kan film khura tulani palina Law and Judicial Department in Office Memorandum on Procedure for Handling Litigation and Matters Connected Therewith anti chwa kha chataka kan somtlan angai pangana tuna Central Criminal Law Thar Pathum le Interoperable Criminal Justice System ICJS chataka kalpuani theinan Directorate of Prosecution din turin chaktakin ma kan lameka study group te dinin an recommendation po sarkara arun thelut to ani cabinet a chhop chwa tura malak mekani parukna Nodal Officer 10 Department Tan Legal Matters sa mo phurtu poimo inni ti inisha thara tha in kasia a sarkar ukilte thunzom tu berini a thu holam le kal lam vong tu inni sarkar ukilte ne na inin kara communication chattak ne achula caseman mo thak le ngong pui jok nei thea te phei chuan lekha manga indor mai tu tok lavin phone te in soitlang ula atul phei chuan meeting te nei in soi ho thin ula atha ka ti communication chlo le case ngai tha wanga sarkarin harsana kan to ang chi hi chu thlengnon to lo se kan du pasari na he training hian kan shiat na chau tipung lavin ramtana kan in pek na po tipung se dikna tundin hi law professional kan ni chan le kan hnai na tumberani ti atharin ishenonang u ti te anni Mizo press release Minister Dr. Vanal Thanale Union Minister Aswini Vaishno in Com New Delhi India Mobile Congress IMC 2025 Atel Torathang Mek Information and Communication Technology Minister Dr. Vanal Thanatsuan Nimin Khan Union Minister of Electronics and Information Technology Pu Aswini Vaishno Chu Apisa Akom ICT Minister Dr. Vanal Thanatsuan Mizoram Software Technology Park of India STPI Changlung Zokadin Fatani Thainan MEITY Minister Chu Malak pui turin angena Mizoram in Human Resource and Nature Thule Digital Literacy a ansana chu tangkai zo kamhanani theidan tura soipuya Reilotia Mizoram Engineering College MEC class chan tura Mizoram Sarkar malak na le National Institute of Technology NIT Mizoram campus leng puya din turpo hunre tak chunga chul ani nuwa na tho chun zom le thwai ni tur thu a soilanga Mizoram IT hub din ani theinan le software export le IT incubation center kalpuya ni theinan STPI changtlung tak chu Mizoram mamu ani thu Union Minister of Electronics and Information Technology chu ashil bokani Mizoram STPI center ne mek chuan cho chunga bus terminal building Chuang Puyami lo in kumsang ni sompria da tanga din chanani a Center of Entrepreneurship COE Kalpuin Gaming le Entertainment bi ka pulchan tir te ma ala pui thinani STPI hi India rama IT chanzel na na din ni in India rama ainzar pharmeka state le UT zonga din kim alani lo STPI din dan turmu mal zok le changtlung taka din ani theinan ICT Minister Dr. Vanal Thanatsuan Sarkar Lai Pui Ministry hi adora MEITY Minister Chuan Mizorama munma umte amuna an envatur thu shilin aranglama malak pui thenge be sei thu asoi Chalai industry din tak du te tan mun siam sakan tuma sarkar policy ne na chang kopin ma kan ladon by pu evroding liana CNI Minister Nimin Khan the Industrial and Investment Policy of Mizoram 2025 le the Mizoram Preference Policy for MSES 2025 chu pu evroding liana Commerce and Industries Minister in Vanapa hola atlangzar he hun man na hian Dr. KC Lalmal Somzawa Advisor to Chief Minister chu khwalza omni in pu evroding liana Minister chu khwal liana ni
Pue floating liana commerce and industries minister chuan thu chuin vo in hi industry ta na mel lung thar pakhatani ka beseya industrial policy hi kumsa ka zakwa sumriat pakwa khan dwan ni in hi voi thum en non na ani an en non hian atlang puin dang lamna atam vak ngai lawa tun anga in thak dang lamna na satak hi he industrial policy a hian ala om ngai lo a hlotlina turatan hian kumsari malama tang khan industry owner atangin nor ani to a vo ina a hlotlina kan mu thei hi alom om hle ani tun ma chuan ISPA ti company chawin kumsom kwa pakot chung plot allotment an nei lain aram leilung fa te chu kumsom atanga som panga te chaupe kan ni china hei hian industry din du te tan har sana tam tak asiam chin tuna chuan heng kan har sana zongzong te hi he policy thara hian sut kyan ani don ta ani industry din du sumlama har sadeu te tan po hei hi achen fa kum em don ani industry hi ram din chwana ta na poimo ber te zinga mi ani wangin tuna po hian kan ram din chwana turbul new beginning kan chan chale don ni in asiata industry department ang hian ma chu kan la viau to na a ma chop alo tam em awangin du angin ma kan le chak theilawani kan thalai te po sarkar na a in beng lu sen ani don lawa wangin kan thalai le khathiam te po entrepreneurship lam hoya he policy hi lo mangchang kai turin ka somani manto tak takin lekha kan zira na om lo chuan muchia na po thongam tur ti hi aro pui rualin mutia thok tura zir kan ni lo chuan kan thiam na te ma ni tan na in siama tu chuan thlenga ro ting siam na turin mun le ram kan la neya hemila ma po hian kan thalai te tan chawna ka siam do ani khovel changkang zo ka chuan industrialist te hian ngai poimo an lo a kan rama chuan industry nei tu te tan chetlak a har ema thei to pin investment kan han ti a atopa kan production na omle silava aboy thak hle ani hetiang har sana sut kyana turin vo ina the industrial and investment policy of Mizo 2025 kan tlang zar theita hi alom om tak zetani ZPM sarkar policy hian industry din du te hi angai poimo in tuna po chief minister special package le hand holding policy mangin mitam tak apui to a puizel po kan la tumani ati commerce and industries minister chuan da Mizoram preferential store purchase rule hi kumsa ka zakwa sumkwa pali dai tuwa khan kan ne chungin man tangkai lu tuklo ni in asiata industry nei tu ten tangkai zo ka kan man chhok na turin kan han tlang zarani a he ZPM sarkar in policy kan lo nei tu angin ti hlotlin anita ani hemi mang tangkai tur chuan industry nei tu te mai nilavin kan official te pu industry nei tu te ma khwanga ya he preferential purchase policy lo ni ta hi ngai poimo turin kanin cha ani kan sarkar nu kyan state investment atan cheng noi sumkwa pariat point paruk pakhat incentive subsidy kan peto bokani chala industry din tak tak du te tan chuan mun siam sak kan tuma sarkar policy nen chang kopin ma kan la donani industrial estate chuang tu ya mi som paruk kan sel to ani a IGC luang mwala plot 7 cancel to ani a mi som thum chuang ko ani to bokani ati khwaza Dr. K. Silmal Somsa va advisor to chief minister point thu soin Mizoram hian officialin investment policy hi kan la nei ngai lawa ama chuan industrial policy kan neya investment policy hi kan voi khat nei na turani he sarkar hian vision neya kan chief minister kai shwain noya agriculture hi primary sector atangin industrial sector hlang kai turin ma kan la me kani hand holding scheme a deal na lot po za somli pahnih chu industries kai noyani a hei hian Mizo mi puite industries lama kal turin kan hoi zong atilangani Mizoram hi industry omlo na state ti theitluk kan lani a industries a hian kumsom thum panga velin state sarkar hnunga kan la tlan me kani industry tinung tur chuan industry bar tur raw materials kan ne nga ya Mizo mi pui tamzok hi agriculture in ngat kan lani wangin agriculture atang bukin bul kan chana ngai ni in kan sia a thlai thlan biak pali atangin bul kan chana sarkar in agriculture atangin product aron siam ta a boy pui tham kan nei ta a commerce and industries department ten ti tur tak tak an nei ta ni he policy tlang zar tak hian special investment zone te po akeng tela tuna hian thian zo sai rang le si phirama te special investment zone tur thli thlai mek ani bok ati Pu David Lalmuan Puya Fan I President Mizoram Industries Owner Association pu in policy thartlang zalan ni ta ka wangin Mizoram sarkar chunga lom thu asoi bok nimina hun man na hi Dr. H. Lianze la IAS Director Commerce and Industries Department chuana kai chwaya
MP Garima Gupta IAS Commissioner and Secretary chuan keynote address pe in piping ki zosang pui MCS Joint Secretary in Kalkhom te chungalom tu soina hun amanga chunhulama Commerce and Industries Department Officer te hne na changin police tlang zar tak zir hauna hun man anibok. Written by Eddie Lalmangai Zwala Secretary, issued by Media and Publicity Department, ZPM General Headquarters Mizoram Aizol. Influencer Wunji a twal tha na kim chang le a VIP fenin a tha dan rap thak. South Korean lemchan thiam ni tum social media influencer lar tak Yunji a itwal tha na rap thak tak chungchang chu akim chang zo kin sha tan ta a VIP fen le ama sponsor tu ina tha dan hian South Korea ram abara khai hle a thi maluka thil thlengte ama thattu ni na dik tak le a chanbul pui nia anjin hlel te chuan online khovela lar ni chak na le sum le pa in elna in thil tu omlo a thlen thei sia aron pholang chiang fu mai Yunji a chu tu nge ti zona chhana chu Yunji a hi kumsom ni mi vel ni in lemchan khovelu chila lotlin nge atum mek lai ani a TikToka ringot po followers noi thum chuang aneya social media a mel le anun phung pholangin mi tingai nat a lo hle a thina hian a chung tele offense te mai nilavin entertainment le streaming khovel po a thong tak zetani hetwal tha na mirin hlel ber joy tia shiat kumsom ngami hi apon lamlan dan ang anilaw top mai ani hian IT company CEO angin ain soya a social media followers ti pun sakatia ma wangin an thok tun chana online streaming platform shangshanga chuan black cat ti a ming le mangin poisa mang na sathin big spending VIP ti shat larani a hedin hun thleng tur hian Korean won makta duai za India poisa a noi somsari vel chuang a seng ral nia a chutani Mase he a hosakna mel hi dot fekani a ani na dik taka chuan leiba na satakin zui mekin atwal tha ni nge ya phei hi chuan ein po labor na atana auction a shal turin muna ading mekani cho hi social media marketing agency a thok china influencer no pangjok ten hena sponsor angin ain lana ansum lak lu zongjong po ama vekina khoi sak vek chin hetianga ain kol chin influencer dang pakhat phei chu alo khoi ching pen sak to wangin thubai ane mek bok atira chuan unji ale choi hi an thok don chaviawa mase annuwa choi thunun tumna le ahun bi roman kher tak tak awangin unji a chuan ha thla ka ti le a choi sumdin munder thong taka sha chwa phei chuan anin karti top adu ta hialani to thana thlen ma ni September ni soma CCTV footage a choi chu unji a ima a thingchia anin remna ti top lo tura angen lai mu ani a ma se unji a hian alo nola he hian choi thin atirim tani in alang September ni som pakhat kumsang ni somni panga a Yonjong Island in Chanachanga live stream nung ber ati zo no minute som thum leka unji a chu bei ani a chunhudar thum le minute som ni pasaria CCTV footage a chuan kara changa chwa tum lai chu tu emo in kar chunga potlut le in kar kong khar an khar le lai mu thein auma heta chang hiana chanchin sha chui ani talawani chiat na thlen nuwa arwang chu Muju North Jeolla province atlangrama moni a live stream na muna changa dar kar thum chuang tlanani arwanga hian kutlak na satakle a shoka re na no ma moni a athi chanpo shokre sakwanga thiani ti fin fiani bok Yunji a atha nu in choi hian arwang chu suitcase lian taka akhunga police te bum tumin arwanga peima in munshang shang pariat lai tlo kwala atopa Muju tlangrama apaitani heti anghian fing taka che tumwiang ma se arwang moni changa dar kar som pani no leka choi chu anman tange nge a atira chuan athil ti pha a mase police ten ruang an muta ka chuan ein puang ta ani hetwal thanara phlak takhian online khovela larni chak na le sumle paina ken tel thei thil ho tak tak te arun pholanga influencer te himna chungchanga ngai dan asiam nemin soizui a hlo pha hle Christian Outlook News Mozambique rama Christian somthum chuanglu tan sakan ni Islamic State ne na inzomna nei Muslim firfyak pol te chuan tun hnai khan Christian khuwa biakin le an chen na Mozambique marlama mi te chu an beya Christian an manzinga mi somthum chuanglu an tansak firfyak pol te hian thalak mu shom tak tak an pho chhuaka rong taka Christian te lu an tansak lai te biakin le mimal chen in an hal sakhlo hlwa lai te an ti chhuaka Middle East Media Research Institute te chuan the Islamic State Mozambique Province ISMP te chu heri thila hian mo phurtun ni thu soin Mozambique ka Cabo Delgado le
nampula province sa te chetan thua Ziri Leh Thari nako cha le makomia khwa te September thatop khan an be ni ferfyak pol te hian heng Christian te hi an pong ka chiama biakin le chena inten ha saka Christian an man mi somthum chuang zet chu an lun tan sakani Christian khushang shang an be na hian in za chuang an ha sak bok Mozambique rama Christian ti du da twar mek te tan I chong chayang u Basila nuntling editor Christian Outlook source Premier Christian News Israel in Gaza la beizui zel Trumpa injem na ram man soidun turin nimin khan Israel le Hamas ayo te chuan Egypt ram Red Sea Resort an thleng ve ve to a mase Israel chuan Gaza chu missile le artillery mangin na satakin ala be chun zom zela karma sazar tomni changa nizan thleng khan gazan lamthi chu za sumnga an tling to darkar sumni palikal tarangot po khan thi hi somni pakhat an tling to ani thi zinga tamber za sumsari chu Gaza city chengte anni Tram rotnang hian inrem ta se anti tur masaber chu ena Hamas havin an mission zong zong aladam tele mithi po an ruang tenen darkar sumsari pahnih chungin Israel haukuta alan vekang Hamas ho hian a mission somli pariatan neya chungjenga somni chu ladama ngai anni bina Israel puin dam chung lung intang tura anjela an khungmek zanhi somnga te chuan chwa vekang tin tuna indo nuwa Israel in Gaza mi an shen zong zong mi singkhat sangsari Hmeichhe le no pangtelin an chwa vekang chuba ka Israel chuan Palestinian mi som pangaruang an kolpu an pekirang sina Hamas havin anral thuaman da vek nuwa Israel sipai te po Gaza chang hian anin withdrawnga an IO in international force an omang Palestina ram chu international body in anopanga Trump chu chairman ani anga anzinga han British Prime Minister Tony Blair po atelang dina Palestinian Day-to-Day Administration chu Palestinian Technocratin an enkolanga Hamas chu aninjol mia tur anilo tin Hamas how military infrastructure zongzong le antenil zongzong po ti chiat sakvek ani ang masitun hai opinion poll la ka Israel mi puitam berin injeman du lain Israel sarkar chelding sham sham tu far right MP te chuan Trump rot anga injem na aumani chuan sarkar phethlok an nyal don lauti in an lo vo ve reng thungani anni hi adu rumber anni reng US chuan Israel le Hamas hian in ka hai puang wat se adu ema Israel mi Hamas havin an shen thi chwa wat se inrem nuwa anram en kol lailok tu tur technocrat team zong chungchang po soiwat wat ni se du a Hmeichhe Pakhat nia lang chu champan a it ngoi Nobel Peace Prize mutur hian chan thatak anei bel le donani tuna hian Nobel Prize dong tu committee po an thu khom me kani Nobel Prize mutur chen khat phei chu an puang der to mediator ten an tumber chu rang takin inka hai puang se Hamas sin amishen te hi chwa thwai se an du Mania Israel in Qatar khopui doha a an tha thel tak Hamas right tu berangai Khalil al-Havia chu Hamas negotiating team how tu berani a Israel lam team leader chu Ron Dermer ani a maseni hian Qatar ala thlenglo anin biaknin ma son viau chuan awazom ve anga in biaknin ma son lo viau chuan Dermer hi lo lang lo tura ngai ani Hamas ho chuan Israel mi an shen in chimin adel mek te ruang hai chua a pek mai chu har tak turani anti tun thlenga Palestinian thi za chu singruk sangsari za somsari pathum antling to a hliam noi khat singsari an ni a Israel lampo sang khazan hi sompakwa anthi to ani bai ti sangkunga ole khati zong khatun chuma dana kan puan the te chu ne le report mai sela min lo clear sakka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me